Amasan clear tu mi pui hai pu po in reng in dit sakna chibai kan hang buk nok chewani le Manipur ground report ei ngai thlak nok dingania chu ma chun tu lai ei hriet seng angin India le Pakistan anin beina nasatakel in social media a hlu sip khopela Manipur tinga ai buina chanchin khom ngai tu hlei theilovin Pakistan le India in ingtinam anin mason jingti hi mi pui atamlem ngai tu na ania Manipur ting pangkhom ngai tu lawa zukto san thei ani chung noa nam mala tu hai khom nin la thei to pa Manipur ting panga ai malak na khom ngai tu zoma mala zom pe dingin ai hangin fila asan chu ai hriet sengangin Pakistan le India an boina lein sipai tam tak Kashmir zamun Kashmir ting lut angaya chungchun Manipuran thok khomin BSF le CRPF thanem tok tak cho Manipur suk sanin Dimapur ting hai an lo pan thlak ta Dimapur ting an thokin ai hriet theidan in Kashmir ting hai feding angin ruman na an lo simin ai hrieta CRPF le BSF hai chawni lo in sipai dang dang company dang dang hai le Assam Rifle le Assam Regiment hai khom ni hai sin la an ni hai khom hi an lahung suk pe ei ringa chulei chun Manipur sipai sarkar sipai central tinga sipai hai in an milo suk san ani chun ei mel ma Meitei hai hin nasatakin thang an hung lakin an mi hung beinok nge ringa uma ai hriet theidana Manipura Meitei hai chon foreign ting Myanmar tinga an chipui hai an ram hnui mi hai an sipai hai nasatakin fil na an simti ai hrieta tu hun hi Manipura ai ram ai state ai na in mi veng himpuya ma in mi laka ai del na ram hai in mi lak let puinok ani no ani chun ei ram ei chanding anta hing ba khe hun ei nei no ding ani lain ti in fil na na satakin an sim ti khom ei hrieta chuang chun foreign an to khomin tam tak an hung luta ti ei hrit bokani ei ni kuki zo hai khomin ma na satakin ei laka in defense na tinga mane thatewin ma ei laka thei top ei su no ani chun ein ring no kar ei hrit no kar hin an mi hung del chil nok ding ani ti chu hrit theina uma thei topin village volunteer hai khom ma la in nasatakin ram veng himna konga athar taka huisen le tumru taka hun hangmang tharnok dingin ai hangin yen sin la zani tum khan infal khopui sunga Meitei ram hnui mi hai ral thum thanem tok tak an mana hing ral thuman man hai he atang ka suma hang su chun cheng noi zani vel man hu ni dinga ring ania hi an ral thum man hai he foreign made athar vong ania chu an ral thum man hai ai hang sut chun foreign tinga anni mi le sa hai an ko kai hai Manipur ram laklet ngei dinga an ko hai an feel hai ral thum ngei ni dingin ring theina uma chu lei chun na satakin ma an lak ani ti hi ai hriet theya thei to pa in ral ringa ma ladingin Manipur kuki zo nam throi tu hai le volunteer hai huisen taka ma la mani ram ai del chil naram veng him seng dingin ma athar takin ladingin ayang in fil no kani le Manipur ground report ai pu in ala khom thei hai angang chu lo hei ngai thano kai che ole amasa in unau sakle tang simle mara channel lo ngai lap tu hai in reng in zana le dit sakna chi bai ka hongbuk che wani voi sun hi ni som pakhat me sang ni le som ni panga in rin ni ania tu report ei pek hun hi jingdar ko vel ani Manipur munran rana chantini hi thehai ang report ei hung pek nok dingani amasa in Manipur district munran rana ei ni zo naw hai ei cheng na ramla hai ingkhom in kap na boina bompu kamani chudit umlo tung a umno ani ti kha ei he hil no ma sun tuta kar puting a khan khuga dam ting bok mi pakhat tuya tlanoka tu khominan zonga chon mu zo chung no ami rok chu ei ni marnaw hai bok an mi humin punno ka ei ni marnaw hai bokin e mikhirung kha tui inthuk takan thokhan an walak suk no kani amasa a dama thipa khom ka ini mar hai thowana aba musu kawala suk tu kha chungam bokin tu wa tum khom
tuya thi hai wala sup tu hi ei chewaye nuhak le tangwal tlaw ngai hai ani nok pi ani lo man khopel Manipur district Munsan Sana hai Central Force le police hai thang rolin SARS operation an nei na ei ni tangram zonaw hai ei cheng na tapho ku ki khu kangpok pi district sunga ral thum e manizat an manti kharhi tani a an ral thum man hai la ya hin ball action gun patni a magazine le chun .22 silai ei ni chun manager da mei thlak kha khang ang kha pakhat 9mm pistol pakhat le silai mu thanem tak an man bokani chun Rashtriya Swayam Sevak Sanghai an ho tu pa Pardip Joshi chun zani masak lai khan tui thapai churchan pura hung sira nikum masa nithum mei sang ni som ni pathuma in thoka Manipura eni zogu ki naw hai le Meitei hai kara indona chungchang hung se ching tuma hung ani ti in ei thudong na chuna hila eni ei ho tu hain ama hi thatakin an lo dong songa hi kumni lim ta sung hin Imphal le district Munsan Khan Meitei hai an cheng na a ei ni Christian ring tu hai ei big in zathum som nga zet Meitei hai an suksi lain ei ni zonaw hai ei cheng na Munsan Khan a hai sa khodang hai him an mun thing him le an big in hai rok cha pakhat khom ke ni chun kan suksi pek ve no a hi until thodan le ke ni kan thil thodan hi chu mak takani ke ni chun sa khudang hai kum inza takin kan en colony ti kha e ho tu hai in an lo sil dan ni in thu e lo dong bokani tu lai hin Meitei arambai tengol hai le congress hai an kara khom hin boina atung ni in an video an thokin mu thegina uma arambai tengol Meitei hai chun Congress Party mi le sa hai silai le varik rapin poisa an vatnia an pek nom non le an soi saka chunga an tho hai chu moding in a uma hitaka hin Manipur Congress MP kon thozam binot akoizam khomwa feve in henga nga tho tu hai hi Manipur boina hi kolki le ya bu ye ni no Meitei hai le boka bu ye ni ti in alung sen thu a khek puya ankara engtin am boina peiding e hriet no Central Force hai le police hai thang rolin tuwa nithum nili sung khan Manipur phairam Munsan Khan haya SARS operation anneya songa chun Meitei ram noi mi group ran thokin som pahni lai an manani hengan mi man hai hi silai 9mm pistol ral thum choya mi pui hai rabik takin sarkar sin tho tu dor kai le sum dong hai kuma rik rapa poisa khon tu hai le mi in rumang pol hai at ni ti kha hriet dingin a bokani chun Meitei hai chun khu an suk san mun then khata an lei let hai ei ni hai ro yin ei nei pek lovine lo ei ke pek ti dam an hritin an lunga sen thu an chan chin bu haya an hungin suwa sutakan hungin su na chun zo ku ki hain ei lei let ram an mi lak pe khai hi lak ir pek nok dan ngai to dingani tia an thu hil hai hi dingin a pokani chun he chanchinei lo hriet danin JNK ting panga inkap na tu ta tung mek Punjab LOC chun Rajasthan hiting panga hin Pakistan le ekara boina atung na bak le hin
Manipura Central Force Duty Hai po hing ting panhin tol doktran an nita a zani lai kom khan chanchin e hriet danin CRP company som ni panga chu Manipur suk sanin Dimapur ting an pan ti kha hriet dingin a umbokani chun chanchin e lo dong danin zani khan Thobal district huikap awang le kai antia hilai mun ting hin Central Force le police hain combined operation anniya hitaka hin mi ring la pakhat achang dan leum danan thoka ring la pakhat anmana aming chulei sang bam profulo kumsom li le pathum son of el kumar antia ama hi huikap awang le kaya mi ani ama hianin donna a police hain interrogation an thona ama hi Manipur ram noi mi pakhat ani thu an thrila thuon in don peina achun e ama in thok hin silai le ral thum hai an thupru ani ti an reta in pakhat sunga aruka syntax tuisina liter sanga bur sunga hin ral thum tam tak an lo thup mang ngu ani a chanchinei lo dong na in ahil danin hitaka ral thuman mu hai hi AK-81 a magazine pathum le AK-86 a magazine pathum M16 magazine pakhat le tin RPG-80 a rocket propellant grenade pakhat le mu pakhat le chun AK-56 rifle som pathum a magazine som pathum le silai mu hi zani le som live ammunition hi anman sa bokani tuwa truma an lo thingna hi an sakhopela hi hriet heidanin silai hi si ran silai thatak tak le pi tak tak vongana hi nge rengin som pasari a magazine hai le silai mu som le anmana rocket propellant grenade 80 khom hi silai ti tak bom kap na ana hi khom hi anman sa ani aman thokhanei lo pung rop ta saka hi in kap a tanoa amirok chu Meitei ha hi na satakin anin but saya Manipur phairam sunga tlang met hai mun fin ren met hai hin Meitei ram noi mi pol ran hain training na satakin an laka na mai hai khom an lak sa bokani ti hai khom hung pung ta in ka hita tu hin Central Force hain Pakistan le boina le yin Manipur ram hi mom thei angin an hung suk san dingana mitom te chawan hung ta dingana Assam rifle hai khom hinan suk san dingin ringo uma chun sipai ran BSF ITBP chun Industrial Security Force 80 hai hing hai khom hinan hung mak san pi ringo uma chulein hi an nokar hi inchu in Meitei hai hin an mi hung thonok ding hin ring a umani ei boi tran tir sak ni som ni pathum Mei Jun July ti tungvela an mi hung bei lai khan chu Meitei arambai tengol state police chun Meitei lipun khangai pathum thang kopa an mi hung bei kha ani a an mi ne no ti in la sil sul no mei ni a amirok chu tuwa truma hin chu Myanmar rama panram noi mi hai atam thei ang takin Manipur Chief Minister lo nita Biren Singh le an Rajya Sabha MP le simba sana zawba hai khan Myanmar raman thukin ram noi mi hai po kha tu hi Manipur ta dinga theitop insu hun ania tu huna inhung in mi hung thang puya Manipur ta dinga ralin do no chun tangkai na in khom in nei ta no ti na ani antia khang khan an ko lut vong ania ai he hil nom tak chu ma kan chu an mi be
sam ni som ni pathuma an mi hung kap khan nakita ka khil ang khan aram bai tingol Meitei lipun le state police hai thangkop kha annia turuk hin chu Meitei ram noi mi pol ran group ran group read group ko velan uma khang hai po le Meitei aram bai tingol le Meitei lipun hai le thangkhomin an mi hung bi theiani sulein Eirwal Elowin ranging apoimo le aniti kha mun tina hain elo hriet atulani elo hriet el chaw ni lovin eni hai khom sun le zana inral ring zinga kha apoimo tak zitani ti kha report ei hung pek no mani ole kha hai pu kha voice na dinga report ei pek thei hai anita manipura eni zonaw hai na hun ran hai in kap na mani bompu ka mani thildi lo tlung ruk chu no ani ti kha chanchina tlam puya hung report thei hai an ni